қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати шахсоне ки ба соҳиб шудан, нигоҳ доштан, истеъмол намудан ва интиқол додани воситаҳои нашъадор машғул мешаванд, ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлатҳои гуногунро пешбинӣ намудааст. вале мутаассифона ҳастанд нафароне ки дидаю дониста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор машғул мешаванд ки оқибат ба паси панҷара мераванд. мисоли ин гуфтаҳо сокини ноҳияи Зафаробод Умар Хайруллоев мебошад ки ба интиқол, истеъмол ва ба соҳибияти каси дигар додани воситаи нашъадор машғул шуда, дар натиҷа аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ шабона дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод дастгир карда мешавад. инак аз тарафи суди ноҳияи Зафаробод нисбати сокини ҳамин ноҳия Умар Хайруллоев бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ баррасӣ карда мешавад. эҳтиром ба риояи қонун, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, шумо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашид. ҳукм аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. Маҳаммад Шини. Маҷлис судӣ кушода эълон карда мешавад. баррасӣ карда мешавад дар маҷлиси кушодаи судӣ парвандаи ҷиноятӣ нисбати Хайруллоев Умар Шукурович бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. шоҳидони ҳозиршуда Ализода Асад ва Далерзода Ҷасур то барои пурсиш даъват шудандтон толори маҷлиси судиро тарк намоед. пристави суд барои шоҳидони пурсидашуда бо шоҳидони пурсида нашуда ва дигар шахсони дар толори маҷлиси судӣ ҳузур дошта гуфтугӯ накунанд чораандешӣ намоед. раиси кунанда Миршакар Дӯстзода, котиби маҷлиси судӣ Икром Наврӯззода, айбдоркунандаи давлатӣ Саид Аҳмад Тӯйхонов, ҳимоятгар Нурмуҳаммад Эшонов, судшаванда Умар Хайруллоев, пристави суд Дилшод Абдуллозода, шоҳидон Асад Ализода ва Ҷасур Далерзода. шахсияти судшаванда ва сари вақт супоридани нусхаи фикри айбдоркунӣ муайян карда мешавад. насаб, ном, номи падар. Хайруллоев Умар Шукурович. рӯз, моҳ, сол, таваллуд. 20 сентябр соли 1980. ҷои таваллуд. ноҳияи Зафаробод. миллат. Миллатам тоҷик. таҳсилот. миёна. вазъи оилавӣ. 2 нафар фарзанди ноболиғ дорам. қаблан суд шудаед шумо? Не, суд нашудам. ҷои истиқомат. ноҳияи Зафаробод, шаҳри Зафаробод, деҳи Бахт. оё ба шумо нусхаи фикри айбдоркунӣ супорида шудааст ва ин кор қай анҷом дода шудааст ба суд маълум намоед. нусхаи айбдоркунӣ 20 феврали соли 2018 расондааст. тибқи талаботи моддаи 47 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо ҳуқуқиятон фаҳмонда мешавад. шумо ҳуқуқ доред бо парванда шинос шавед, далелҳо пешниҳод намоед, дархост ё раддия изҳор намоед, ҳимоятгар дошта бошед, бо забоне ки ба шумо фаҳмост нишон дод диҳед, бо протоколи маҷлиси судӣ шинос шавед ва ба он эродҳои худро пешниҳод намоед, нисбат ба санадҳои судӣ қабулшуда шикоят кунед ва инчунин аз дигар ҳуқуқе ки кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст истифода баред. судшаванда Хайруллоев ба шумо ҳуқуқиятон фаҳмост? Дуро фаҳмост. суд ба тафтишоти судӣ шурӯъ менамояд.
айбдоркунандаи давлатӣ моҳияти айби нисбати судшаванда Хайруллоев Умар Шукурович эълон шударо баён намоед. Хайруллоев Умар Шукурович ҷинояти ғайриқонунӣ соҳиб шуданд, нигоҳ доштанд, интиқол доданд, бо мақсади ба соҳибияти каси дигар доданд, ҳамчунин ғайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашадор ба миқдори начандон калон дар ҳолатҳои зерин содир кардааст. Чунончи Хайруллоев охирҳои моҳи декабри соли 2017 дар маркази шаҳраки Зафаробод бо Ализода Асад вохӯрда оиди хариду фурӯши воситаҳои нашадори ҳашиш ва бо ин роҳ ба даст овардани маблағи пулӣ маслиҳат менамояд. ҳангоми суҳбат Хайруллоев ба шаҳрванд Ализода пешниҳод менамояд ки маблағи пулӣ диҳад. ӯ бошад аз ноҳияи масҷидҳо барои фурӯхтани воситаи нашадор дастрас менамояд ва аз ин ҳисоб даромади хуб ба даст меорад. аз ин кирдорҳои ғайриқонунӣ Хайруллоев шаҳрванд Ализода ихтиёран ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Зафаробод хабар медиҳад ки номбурда аз тарафи кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохила ҳамчун харидори шартӣ бо риоя ва иҷрои талаботи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ҷалб карда мешавад. Хайруллоев ки ба муомилати ғайриқонунии воситаҳои нашадор машғул буд, бо мақсади ғайриқонунӣ интиқол додани воситаҳои нашадор бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан рӯзи 10 январи 2018 сол бо Ализода Асад дар маркази шаҳраки Зафаробод вохӯрда барои дастрас намудани воситаҳои нашадор 4000 сомонӣ маблағи пулӣ гирифта худи ҳамон рӯз ба ноҳияи Масҷид рафта аз Ҳасан ном шахс ки шахсияташ аз тарафи тафтишот пешакӣ муайян карда нашудааст воситаҳои нашадори нави ҳашиш ба миқдори 345-174 граммро ба маблағи 3500 сомонӣ ғайриқонунӣ харидорӣ менамояд. сипас Хайруллоев воситаҳои нашадори нави ҳашиш ки ғайриқонунӣ соҳиб шуда буд онро бо худ ғайриқонунӣ нигоҳ дошта воситаҳои нашадори нави ҳашишро ба автомашини тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатиаш ES 959502 аз шаҳраки Бустон ноҳияи Масҷид ба шаҳраки Зафаробод ноҳияи Зафаробод ғайриқонунӣ интиқол медиҳад ки худи ҳамон шаб соатҳои 22:30 дар назди истгоҳи барқӣ воқеъ дар ҳудуди шаҳраки Зарафшон ҷамоати деҳоти ҷомеъи ноҳияи Зафаробод аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Зафаробод дастгир карда шудааст. ҳангоми гузарондани кофтукови шахсии Хайруллоев аз ҷайби шими варзишӣ дар тан доштааш ва аз поёни нишастгоҳи пеши мусофиршини автомашини тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатиаш ES 959502 воситаҳои нашадори нави ҳашиш ки Хайруллоев ғайриқонунӣ харидорӣ намудааст дарёфт ва гирифта шудааст. барои ин кирдор нисбати судшаванда бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда баъди анҷом тафтишот пешакӣ парвандаи ҷиноятӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суди ноҳия пешниҳод шудааст. судшаванда Хайруллоев моҳияти айби эълон шуда ба шумо фаҳмост худро бо айби эълон шуда гунаҳгор меҳисобед ё не? оё хоҳиш доред ки муносибати худро бо айби эълон шуда баён намоед? ба ман фаҳмост ба айби эълон шуда ман қисман гунаҳкор месобам худамро. тарафҳо мавқеи худро оиди муайян кардани тартиби таҳқиқи далелҳо баён намоед. айбдоркунандаи давлатӣ таҳқиқи далелҳо аз пурсиши худи судшаванда шурӯъ карда шуд, баъдан дигар шоҳидон пурсида шуда дигар маводҳои парвандаи ҷиноятӣ эълон карда шуд. ҳимоятгар муҳтарам суд, ман пешниҳоди айбдоркунандаи давлатиро дастгирӣ мекунам. судшаванда ба ихтиёри суд суд фикри тарафҳоро шунида дар ҷояш таъин кард. тартиби таҳқиқи далелҳо аз пурсиши судшаванда ва шоҳидон оғоз карда шуда ҳамаи далелҳои дар парванда ҷамъ оварда шуда муҳокима карда шаванд. судшаванда Хайруллоев тибқи талаботи моддаи 311 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон шумо ҳуқуқ доред вобаста ба айби эълон шуда нишондод диҳед ё надиҳед. ҳамаи гуфтаҳоятон мумкин аст ба муқобили худи шумо истифода шаванд. ман дар ҳузури ҳимоятгарам ва ба нишондод розӣ мебошам. ҳимоятгар Эшонов судшавандаро пурсиш намоед. вобаста айбе ки сиди шумо эълон шудааст ба суд нишон додед. вақте охир ба шаҳодат карда будам тахминан 4 моҳи охир ман дар бозори марказии ноҳияи Масҷид будам. ба ман ношинос шахс Ҳасан гуфтагӣ ба ҳамон шахс шиносӣ пайдо кардам, шинос шудам. аз вай хоҳиш кардам ки ба ман наша ёфтатиҳад барои кашиданам. аз вай наша харидорӣ карда ба ҳамон сигарет ҳамроҳ карда мекиштагӣ шудам. баъд ҳангоме ки ахири декабри соли 2017 буд ба ноҳияи Зафаробод рафтам. дар ҳамонҷо ногаҳон ҳамдеҳам Ализода Асад ки вохӯрдем ва аз вай хоҳиш кардам ки ман ба наша ёфтатиҳад. дил ки одат кард
аз он роҳ бозгаштан мушкил аст. آدم من خیلی سر کاردار خرید و فروش یا نشافتم و خیلی مشغول نیستم گفت و نباشد قرض دید گفتم 200 سومانی قرض دادم به من و قرض گرفته من به ناحیه مسجد رفته با همون بازار مرکزی ناحیه مسجد اصلا که وا خورده از وقت نشه خریده و تماکو همون سیگارت به ارلش کرده میکشتگی شدم همین نشکشی من یکان کس نمیدانست یا خودم میدانستم بعد 10 ینوری سال 2018 بود همون تلفن که علیزاده اسد به هم تلفن کردم که وا خوریم ناحیه ظفرآباد به علیزاده اسد مایلش گفتم در نزدیکی آشخانه طالب وا خوردیم همونجا من با قرض میگرفته بودم برای اون نشه خریده کشیدنم همونجا به علیزاده اسد من به خرید و فروش نشه تکلیف کردن که اگر خرید و فروش کنیم فایده زیاد به دست میبریم پولی کلان به دست میبریم و دو تقسیم میکنیم گفته همین تکلیف کردن من گفتم اگر پولتون باشد من بتید من آدمم هست نشه آورده میتیم شما میفروشید و در آن کس پول بوده است من به 4000 سومانی پول دادن من پول گرفتم اون روز همون ماشین خودم که مرسدس که ناحیه مسجد رفتم اصلا که وا خوردیم اصلا 3500 سومانیش به نشه گرفتم بعد مقداری کمش برای خودم کشیدنم یک سلفنجه به پیچانه پیسم کرده بودم خودم میکشم افته بعد مقدار زیادش برای اشکی ندیدم اون автомашини нишастгоҳи пешаш буд таги мон сидени ба пинҳон кардам ҳечки набинад гуфта баъд телефон кардам ки ализода садби ки ман гирифтам вая наше ман рафсодаам ва ноҳияи зафарободу бурда метиҳам шумо ба баъд вақте ки ҳамон наздики стансияи барқи ноҳияи зафаробод расида будам ки мани кормандони милисия ҳамҷо дошта кофтуков карда аксам миқдори ками наше ёфтану баъд аз ҳамон нишастгоҳи пеши автомашина наше зиёди боқимондагиша ёфтану кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 200 муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан қисми 1 ғайриқонунӣ истеҳсол тайёр кардан коркард соҳиб шудан нигоҳ доштан интиқол ё фиристодан бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ҳамчунин ғайриқонунӣ ба соҳибияти каси дигар додани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ба миқдори кам бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол ҷазо дода мешавад. шумо худро дар кадом қисми айбдоркунӣ гунаҳгор ҳисоб мекунед? ба айби худам истеъмол мекардагӣ гунаҳгор меҳисобам. аз маҳмудҳои парвандаи ҷиноятӣ дида мешавад ки гӯё шумо ба ализода асад оиди хариду фурӯши воситаи нашъадор пешниҳод карда бошед. дар ин бора чӣ гуфта метавонед? ализода асад ба ман таклиф кард ки ҳамин хариду фурӯш кунем фоидаи зиёд ба даст биёрем агар ду тақсим мекунем. ман барои худам кашидан дуюм маротиба қарз мегирифтагӣ будам ҳамин таклифа ализода асад ба ман кард. шумо аз кирдори содир кардаатон пушаймон ҳастед ё не ва дар таъминотатон чанд нафар фарзанди хурдсол аст? аз кори кардагӣ ман пушаймон мебошам ва дар таъминотам 2 нафар фарзанди ноболиғ дорам падар модари пиронсол дорам аз беақлиам ин корро кардам. айбдоркунандаи давлатӣ марҳамат ба судшаванда саволҳои худро диҳед. шумо ҳозир дар нишондоди худатон қайд намудед ки воситаҳои нашъадорро гӯё барои истеъмоли шахсиятон харида бошед, вале аз рӯи маълумотномаи аз беморхонаи марказии ноҳия гирифта шуда дида мешавад ки шумо дар қайди бемориҳои наркологӣ ба қайд гузошта шудагӣ нестед. ба ғайр аз ин мувофиқи хулосаи ташхиси суди наркологӣ шумо воситаҳои нашъадор истеъмол кардагӣ нестед ва ба табобат муҳтоҷ намебошед. оиди ҳамин ҳолатҳо шумо чӣ гуфта метавонед? خیلی من استعمال نمیکنم. من همون نشه میکشم و اکسپرتیز ساعت وای نکرد می ندید می. من همون نشه من وقتی که همون که پول یاوم همون نشه گرفتم اون سیگارت به همراه کرده میکشم. من نمیدانم که و چه خیلی من تفتیش کرد دید
من نمیدانم. من در یگان قید دکتر یا بیمارخانه نیستم، لیکن معمول نشه من خودم میکشم. معلوماتنامه بیمارخانه است. بغیر از این خلاصه تشخیص سودی نارکولوژی هم است که موافقی آن نام برده در قید نمی‌ایستد و با تبابت مجبوری محتاج نیست. سودشونده، آیا قبلا علیزاده به شما درباره خریداری نمودن وسایل نشدار یگان مرتبه مراجعت کردگی بود یا نه؟ از این پیش مراجعت نکرده است. وقتی که دوم بار من قرض میگرفتگی شدم همونجا تکلیف کرده، از این پیش تکلیف نکرده است. پس شما را چی وادار نمود که وسایل نشدار را خریداری نموده به علیزاده اسد پیشنهاد نموده؟ خودش گفتم که اگر آدمت باشد یافته بیا خرید و فروش کنیم، فایده زیاد به دست بیاریم، تقسیم میکنیم. من گفتم آدمم است، پول داشته باشید من آورده میتیم میفروشیم، فایده بیاریم، اگر دو تقسیم میکنیم. آیا علیزاده اسد با حسن نام شخص از نوحه مسجد پیشتر شناس بود یا نه؟ اگر شناس باشد یگان مناسبت داشتن بین هم؟ نه، شناس نبود. من خودم همونجا گفتم که حسن گفتگی نام شخص هست، شناسم، از همون یافته میبرم. من خودم گفته بودم. آیا شما میدانستید که خرید و فروش، نگاه داشتن، انتقال دادن و به صاحبیت کسی دیگر دادن واسطه‌های نشأه‌دار موافق قانون ممکن نیست؟ میدانستم به دیگر کس دادن یا استعمال کردن، لیکن از سبب بیعقلیم یا از سبب چی نمیدم به همین کار دست دادم. من پشیمان میباشم از کاری کردگیم. بباید علم آموخت در جوانی. به شما چند مرتبه علیزاده اسد مبلغ پولی برای خریداری کردن واسطه نشأه‌دار داده بود؟ 2 مرتبه 200 سامانی، 4000 سامانی. بس 3500 سامانش من نشه گرفتم. 500 سامانش خودم به من استفاده بردم. همین سودشونده شنید. پریستاوی سود شاهد علیزاده اسد را به تالار مجلس سودی دعوت نمایید. شخصیت شاهد معین کرده می شود. نسب، نام پدر. علیزاده اسد. روز، ماه، سال تولد. 26 ایونی سال 1963. جای تولد. ناحیه ظفرآباد. تحصیلات. میانه. وضع عائلوی. عائله‌دار، صاحب 4 فرزند. قبلا سود شده شما؟ نه، سود نشده. جای استقامت. جای استقامت ناحیه ظفرآباد، شهرکی ظفرآباد، دهه بعد. شاهد علیزاده، شما سودشونده خیرالله را میشناسید و با او چی مناسبت دارید؟ من عمر را میشناسم. این محله ما زندگی میکند. یگان خیلی قصد و خصومت نداره. سودشونده تصدیق میکنید شما؟ تصدیق میکنم. شاهد علیزاده اسد، شما عهده‌دار هستید که وابسته به پرونده نشاندادی راستقولانه دهید و شما با ماده 351 352 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای سرکشی کردن از دادن نشانداد و دیده دانسته نشاندادی بر دروغ دادن آگاه کرده می شوید. در روی خط امضای شاهدان امضا گذارید که شما از طرف سود آگاه کرده شدید. عیبدار کننده دولتی شاهد علیزاده اسد را پرسش نمایید. باید به حالت‌هایی که با پرونده جنایتی به شما معلوم است به سود نشانداد دهید. سودشونده را بچگیش میشناسم. این محله ما به تولد شده در دهه ما کلان شدگی بود. باید حالت کار باشد گفتن هستم که ماه دکبر سال 2017 انیق روزش در خاطرم نیست. من در مرکز ناحیه ظفرآباد گشتگی بودم. در آنجا عمره دیده موندم و هر دو ما هم صحبت شدیم. در وقت صحبت عمر از من 200 سامانی قرض پرسید. با من همین خیلی مبلغ بود. من با اون کس 200 سامانی مبلغ پولی دادم. اون کس با من گفتن که اگه با من نشه افتادید من نشه استعمال میکنم. من با این گفتم که تو عجایب بچه بودی که از من 200 سامان پول قرض پرسیدی دادم. اگه ماده نشاور پرسیده استادی من اگه جو میوام این خیلی کارو کتی من مشغول نیستم. گفتم رفتم. بعد از این عمر با من زنگ زده، خونم برفته، کوچه با داشته، همین تکلیف خودش رو با پیشنهاد کرد.
من گپ راستش این بچه زده شدم بیزار شدم نماند آخر سونی مجبور شدم که در این باره آمده میلیسه با خبر دیم آنها از من التماس کردم که من اینها کتی همکاری کنم من راضی شدم 10 ینوری سال 2018 عمر باز من به زنگ زد و من التماس کردم که ناحیه ظفرآباد مرکزش به واخوری کنیم من فراماده آمدم این کس با من گفتن که اگر مبلغ پولی داشته باشید من بدهید من ماده های نشاور خریده میفروشیم فایده کلان و دست میبیاریم بعد من این کس به گفتم که حاضر پول ندارم بعد از 2 ساعت تکلیف کردم راست شد بود آخی کی تکلیف کرد به من خودتان تکلیف نکرده بودید اینجا فایده زیاد به دست داریم این تکلیف شما بود این تکلیف از شما برآمدگی بود бар бод равад ҳар он чи аз бад ояд. судшаванда хайруллоев ба шумо огоҳӣ дода мешавад тартиботро дар маҷлиси судӣ риоя намоед. милисаба рафта суҳбат ки байни ман ва судшаванда гузашта чӣ буд нақл карда додам онҳо ба ман 4000 сомонӣ маблағи пули додам ин пула оварда ман умар ба додам умар ин пула гирифта барои харидани наша ба ноҳияи маҷчо рафтанд тахминан соатҳои 20 шабона бо умар ман ба занг зад гуфт ки ако шумо истгоҳи барқи ноҳияи зафаробод баистед баъд аз 2 соат ман ҳаминҷа ба расида мерам гуфт ман дар ин бора кормандони милисия хабардор кардам баъд кормандони милисия омада ина дар назди истгоҳи шабақаи барқи ноҳияи зафаробод дастгир намуданд таклифи хариду фурӯши воситаҳои нашадор аз ҷониби шумо пешниҳод шуда буд ё ин ки аз ҷониби судшаванда таклифи харида фурӯши моддаҳои нашовар аз умар баромадагӣ буд ман баъд таклифи ин ба роз дурӯғ нагӯед ака асад гӯед ки таклиф кард худтон таклиф накардид менҷа ин нисбати ман туҳмат карда истодаст муҳтарам прокурор таклиф ин баромадагӣ буд шоҳид ализода шумо худатон қаблан ба хариду фурӯши воситаҳои нашадор машғул шудагӣ будед ягон маротиба не ман ягон маротиба харида фурӯши моддаҳои нашовар машғул шудагӣ набудам шумо чанд маротиба ба судшаванда барои харидорӣ намудани воситаҳои нашадор маблағи пулӣ дода будед ман ҳамагӣ умар ба як маротиба 200 сомонӣ қарз дода будам ғайр аз ин 4000 ки кормандони милисия ба ман додагӣ буданд ҳамин 4000 пула додагӣ будам дигар ягон хел маблағи пулӣ додагӣ набудам оё шумо ҳасан ном шахсро аз ноҳияи масҷо мешиносед ва бо ӯ ягон хел муносибат доред ин хел шахсро намешиносам ягон маротиба дидагӣ набудам ҳимоятгар ба шоҳид саволҳои худро диҳед оид ба харидофурӯши воситаи нашъадор машғул шудан пешниҳоди кӣ буд таклиф аз судшаванда баромадагӣ буд ман ҳозир судшаванда дар нишондоди худ қайд карданд ки гӯё шумо пешниҳод карда бошед а шумо бошед баръакс муқобили гӯям зерҳимои ман нишондод истодасед пас байни шумо ягон хел қасду хусумат аст не байна мо ягон хел қасду хусумат нест ин пешниҳод аз судшаванда баромадагӣ буд агар аз ман мебаромад ман рафта дар ин бора кормандони милисия ба хабар намедодам шумо нав қайд кардед ки дар маркази шаҳрики зафаробод 2 маротиба вохӯрдем судшаванда шуморо даъват карданд ё ки шумо судшавандаро умар мана занг зада маркази ноҳия омадаана таклиф кардагӣ буд баъд ман омадагӣ будам судшаванда хайруллоев нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед ва ба шоҳид савол доред ё не қисман тасдиқ мекунам як савол дорам савол де касад гӯед ки таклифи кӣ буд худтон таклиф накарда будед фарзандотон аст фарзандои манама чи зинда сағира мекардед рост гӯед таклифи кӣ буд ин худтон набуд гӯед ҳаминҷа росташ ман росташе гуфта истодам агар ман мебаромад ман рафта кормандони милисия ба хабар намедодам дурӯғ мегӯям муҳтарам дигар савол надорам муттаҳам шоҳид ализода ба толори маҷлиси судӣ гузашта шудед кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон
моддаи 201 муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ. қисми 1 ғайриқонунӣ истеҳсол, тайёр намудан, коркард, соҳиб шудан, нигоҳ доштан, интиқол ё фиристодани воситаҳои нашъадор ё моддаҳои психотропӣ ба мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ба миқдори кам бо ҷарима ба андозаи аз 100 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. қисми 2 ҳаракатҳои пешбинӣ намудаи қисми 1 ҳамин модда агар ба миқдори начандон калон содир шуда бошад бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол ҷазо дода мешавад. пристави суд шоҳид далерзода ҷасурро ба толори маҷлиси судӣ даъват намоед. шахсияти шоҳид муайян карда мешавад. насаб, ном, номи падар. далерзода ҷасур. рӯз, моҳ, сол, таваллуд. 27 феврали соли 1988. ҷои таваллуд. ноҳияи зафаробод. миллат. миллатам тоҷик. вазъи оилавӣ. оиладор, соҳиби 2 фарзанд. қаблан суд шудаед шумо? не, қаблан суд нашудам. ҷои кор. шабакаҳои барқӣ, ноҳияи зафаробод. муҳандис шабакаҳои барқӣ. ҷои истиқомат. ноҳияи зафаробод, деҳаи ҷавонӣ. шоҳид шумо судшаванда хайруллоевро мешиносед ва бо ӯ чӣ муносибат доред? муҳтарам суд, ман судшаванда хайруллоевро вобаста ба парванда мешиносам. нисбаташ ягон хел хусумат надорам. судшаванда тасдиқ мекунед шумо? тасдиқ мекунам муҳтарам суд. шоҳид далерзода шумо ӯҳдадор ҳастед ки вобаста ба парванда нишондоди рост қавлона диҳед ва шумо бо моддаи 351-352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои саркашӣ кардан аз додан нишондод ва дидаи дониста нишондоди бар дурӯғ додан огоҳ карда мешавед. дар рӯйхати имзои шоҳидон имзо гузоред ки шумо аз ҷониби суд огоҳ карда шудед. айбдоркунандаи давлатӣ шоҳид далерзода ҷасурро пурсиш намоед. бояд ба ҳолатҳое ки бо парвандаи ҷиноятӣ ба шумо маълум аст ба суд нишондод диҳед. санаи 10 январи соли 2018 тахминан соатҳои 10 шаб ман дар ҷои кори худам воқеъ дар шаҳраки зарафшони ноҳияи зафаробод қарор доштам ки ҳамон лаҳза кормандони милитсия аз ман ва ҳамкорам хоҳиш карданд ки дар як амалиёт ҳамчун шахси холис иштирок намоянд. ман бо ҳамроҳи ҳамкорам ба таклифи кормандони милитсия розӣ шудему ба назди даромадгоҳи истгоҳи барқӣ рафтем ки дар он ҷо як автомашини тамғои мерседес истода буд ва дар дохилаш судшаванда хайруллоев умар нишаста буд. баъдан кормандони милитсия ба мо гуфтанд ки ҳозир мо ронандаи автомашина яъне судшаванда хайруллоев ва автомашинаро кофткоб мегузаронем. баъд тарзи гузарондани кофткобро ба мо фаҳмонда доданд ва ҳуқуқ ва вазифаҳоямонро низ дар ҳамонҷо фаҳмонда доданд. баъдан ҳангоми кофткоб аз дохили автомашина ва аз ҷайби аз кисаи шими варзишии судшаванда хайруллоев як салафан ва аз нишастгоҳи пеши автомашина як салафани сиёҳи ҷигарӣ дарёфт карданд ки баъдан аз гуфтаҳои худи судшаванда мо фаҳмидем ки дар дохили он салафанҳо маводи нашаовари нави ҳашиш будааст. баъд кормандони милитсия дар ҳамон ҷо он салафанҳоро ба лифофаҳои махсус ҷойгир карданд ки мо ба ҳуҷҷатҳои лозима имзоҳои худро гузошта будем. аз ҷайби шими судшаванда ва аз поёни нишастгоҳи пеши автомашинаи судшаванда ёфта гирифтани воситаҳои нашъадорро худатон дида будед ё не? вақте ки мо ба назди даромадгоҳи истгоҳи барқӣ рафтем дар он ҷо судшавандаро гуфтанд ки дар мошин чӣ дорӣ бароварда ба ваймон. судшаванда худ аз кисааш ва аз зери нишастгоҳи пеши автомашина он маводҳои нашаоварро бароварда ба болои мошин монда буд. ҳангоми дарёфт намудани воситаҳои нашъадор судшаванда дар ҷои ҳодиса ягон нишондод додагӣ буд ё не? судшаванда дар он ҷо нишондод дод ки ин маводҳои нашаоварро аз ноҳияи масҷо барои фурӯхтан ба ноҳияи зафаробод оварданд. ҳамон вақт дар мошини судшаванда ба ғайр аз худаш бо киҳо буданд?
در داخل автомашина سوچونده خود تنها نشسته بود و در آنجا یگام شخصیت دیگر نبود. ҳангоми дастгир намудани сӯдшаванда аз ҷониби кормандони милитсия нисбати худи сӯдшаванда шумо ва ё дигар иштирокчиёни ҳамин чорабинӣ ягон хел зӯроварӣ ягон фишор ё ягон ҳаракатҳои ғайриқонунӣ анҷом дода шудагӣ буд ё не? وقتی که کارمندان میلیسیا آمده از ما خواهش کردند که در عملیات اشتراک نماییم، ما خود برازگی خود به نزد درآمدگاه автомашина رفتیم و در آنجا سوچونده را نیز در وقت عملیات در چارچوب قانون پرسش نمودند. در آنجا به ما یگان خیلی زوراوری آورده نشده بود. ҳимоятгар ба шоҳид саволҳои худро диҳед. воситаи нашъадорро худи судшаванда нишон дод ё ки кормандони милитсия гирифтанд аз дохили автомашина? وقتی که کارمندان میلیسیا به نزد автомашина رفتند درباره موادهای نشه‌آور گپ زدند، سوچونده خود از کیسه‌اش و از زیر نشستگاه پیش автомашина آن موادها را برآورده به کارمندان میلیسیا پیشنهاد کرده بود. کارمندان میلیسیا سودشونده خیرالله‌ро در حضور شما کوفتکو کردن یا تا شما رفتن کوفتکو کرده بودند؟ شخصا در نزد من و اکا خورشید سودشونده را کوفتکو گذرانده بودند. ҳангоми бо талаби кормандони милитсия пешниҳод кардани воситаҳои нашъадор судшаванда дар бораи истеъмол кардани воситаи нашъадор нишондод дода буд ё не? محترم суд وقتی که سودشونده نشانداد داده ایستاده بود و در نشاندادی خود قید کرده بود که این موادهای نشه‌آور را از ناحیه مسجد برای فروختن به ناحیه ظفرآباد آورده بودند و درباره استعمال خودش یگان خیلی گپ گفتگی نبود. судшаванда хайруллоев нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед ё не? ба шоҳид савол доред? قسمت تصدیق میکنم یک سوال دارم. در اونجا من گفتم که نشه از ناحیه مسجد به ناحیه ظفرآباد به اسد بردی سازم به هوای میتیم. بعد این کمتری اما عکسم یافتگی من گفتم که خودم میکشم برای خودم گرفتم. همین در اینجا نگفت همین گپ‌ها. چون نشانداد دادگی نبود در اون وقت. این گپ‌ها رو من نشنیدم. شاهد با طالور مجلس سودی گذشته شنید. суд ба таҳлили далелҳои парванда шурӯъ менамояд. қарор дар бораи оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ аз 10 январи соли 2018 ки мувофиқи он нисбати хайруллоев умар шукурович бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. протоколи кофткови шахсе аз 10 январи соли 2018 ки мувофиқи он ҳангоми гузарондани кофткови шахсӣ аз ҷайби чапи шими варзишии судшаванда хайруллоев умар дар як селофанпеч маводҳо дар ҳузури шахсони холис дарёфт карда гирифта шудааст. инчунин протоколи кофткови воситаи нақлиёт аз 10 январи соли 2018 ки мувофиқи он аз поёни нишастгоҳи пеши автомашинаи тамғаи мерседес рақами қайд давлатиаш 9595 дар як селофанпеч воситаи нашъадор дарёфт карда гирифта шудааст. инчунин хулосаи экспертиза ки мувофиқи он маводҳои аз судшаванда хайруллоев ва аз автомашинаи тамғаи мерседес гирифта шуда ба намуди воситаи нашъадори навъи ҳашиш мансуб буда вазни умумии он 345-174 граммро ташкил медиҳад. хулосаи экспертизаи судӣ наркологӣ аз 25 январи соли 2018 ки мувофиқи он судшаванда хайруллоев умар воситаи нашъадор истеъмол намекунад ва ба табобати маҷбурӣ эҳтиёҷ надорад. тафтишоти судӣ ба охир расонда шуда суд ба музокираи судӣ мегузарад. сухан барои баромад кардан ба айбдоркунандаи давлатӣ дода мешавад. тамоми давлатҳо аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ба муқобили ин зуҳуроти номатлуб муборизаи беамон бурда истодааст. дар бораи оқибатҳои ин муомилоти ғайриқонунӣ амно қайд мекунем ки ин муомилоти ғайриқонунӣ оқибатҳои вазнин дорад. пеш аз ҳама ин муомилот метавонад ба ҳайот ва саломатии шаҳрвандон оқибати вазнин оварда расонад. кирдори судшаванда аз ҷониби мақомот тафтишот пешакӣ бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон банду баст карда шудааст. аз рӯи маҷмӯи далелҳое ки бо парвандаи ҷиноятӣ ҷамъ оварда шуданд дида мешавад ки банду басти кирдори судшаванда асоснок ва қонунӣ мебошад. ҳангоми таъин кардани ҷазо лозим аст ҳолатҳои сабуkkунанда ва вазнинкунандаи ҷазои ҷиноятии судшаванда ба назар гирифта шаванд. мувофиқи моддаи 61 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҳолатҳое ки ҷазои ҷиноятии судшавандаро сабук мекунанд ин бори аввал содир намудани ҷиноят ва сидқан пушаймон шудан
از کردار صادر نمودهش می باشد. موافق ماده 62 کدکس جنایتی باشد، حالت‌هایی که جزای جنایتی سودشونده رو وزین میکنند این عاقبت وزین داشتن جنایت می باشد. همچنین لازم است هنگام تعیین کردن جزا درجه به جمعیت خفنوکی جنایت صادر نموده سودشونده، عاقبت‌های ناگواری از این جنایت به عمل آمده، برطرف شدن نشدن عاقبت‌ها و شخصیت خود سودشونده نیز باید به نظر گرفته شود. در اساس همه این گفتگو بالا از سود می‌پرسیدم که خیرالله عمر شکورویچ با ماده 200 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شود، به نام برده در دایره سانکسیای همین ماده جزای محروم ساختن از آزادی و مهلت 8 سال با ادای جزا در کلون اصلاحی دارای نظامش پرزور تعیین کرده شود. سخن برای برآمد کردن به حمایتگر داده می شود. طرف مرافع سودی هر یکی ما شاهدی آن گشتیم که از طرف مفتش طلبات کودکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان دغلانه ویران کرده شده، نسبت آخران با ماده 200 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نادرست عیب اعلام کرده شده است. ما می‌بینیم که سودشونده مواد نشأه‌آور را تنها برای استعمال خود استفاده برده است. از این لحاظ محترم سود از شما احتراماً خواهش می‌کنم که کردار سودشونده خیرالله عمر از ماده 200 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با ماده 201 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بندوبست کرده شده، نسبت آخران با این ماده یعنی با ماده 201 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جزا تعیین کرده شود. مطابق ماده 61 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان باشد، یک قطار حالت سبک‌کننده جزا در کردار زیرهموی من دیده می شود. مطابق ماده 62 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان باشد، حالت وزنی کننده در کردار سودشونده دیده نمی شود. در تامیناتش پدر و مادر پیرانسال، فرزندان خردسال همین حالت‌ها به نوبت گرفته شده. با دسترسی ماده 63 کدکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت سودشونده خیرالله عمر جزای غیر حبسی تعیین کرده شود. من با برآمد حمایتچی راضی شده نمیتوانم، برای آنکه گناه سودشونده در صادر نمودن این جنایت با یک قطار دلیل‌هایی که در پرونده جنایتی جمع آورده شدند پورا تصحیح خودش را یافته است. دلیل‌های مذکور با رعایت طلبات کدکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان جمع آوری کرده شده‌اند. بغیر از این در مرافع سودی این دلیل‌ها مورد تحلیل و تحقیق همه جانبه پر و خالصانه قرار داده شدند و دیده می شود که در کردار سودشونده جنایت پیش بینی نموده ماده 200 قسم 2 پر جای دارد. از همین سبب خواهش می‌کنم که نسبت سودشونده در دوره همین سانکسیون ماده جزای سزاوار تعیین کرده شود. عموما راضی شدن نمیتوانم، زیرا مفتش گویم نسبت زیرهموی من نادرست با ماده 200 قسم 2 عیب اعلام کرده شده است. من ببینم که در کردار سودشونده ماده 201 قسم 2 هست. خواهش میکنم نسبت آخران جزای غیر حبسی تعیین کرده شده، برآمد محترم عیبدار کننده دولتی عموما به نوبت گرفته نشود. مذاکره سودی با آخر رسید. سودشونده خیرالله به شما سخن آخران داده می شود. ما کار کردیم صدقا پشیمان می باشم. در تامیناتم 2 نفر فرزند خردسال دارم، پدر مادر پیرانسال دارم که آنها به من احتیاج دارم به نگاه بینی. من از سبب بیعقلی یا برای آسانی مبلغ به دست میارم گفته به همین کار دست دادم. در جوانی سعی کن گر بخلل خواهی عمل میوه بی نقصان بود چون از درخت نوبر است. من هم پشیمان می باشم همین ها به نوبت گرفته شده به من جزای سبک اعلام کرده شود. سود به خانه مشورت می رود. خواهشمندم از جای برخیزید. کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 200 معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشأه‌دار یا ماده‌های پسیخوتراپی با مقصد به صاحبیت کسی دیگر دادن. قسم 1 غیرقانونی استحصال، تیار کردن، کار کرد، صاحب شدن، نگاه داشتن، انتقال یا فرستادن با مقصد به صاحبیت کسی دیگر دادن. همچنین غیرقانونی با صاحبیت کسی دیگر دادن واسطه‌های نشأه‌دار یا ماده‌های پسیخوتراپی با مقدار کم با محروم ساختن از آزادی با مهلت تا 5 سال جزا داده می شود. قسم 2 حرکت‌های پیشبینی نموده قسم 1 همین ماده اگر با مقدار نچندان کلان صادر شده باشد با محروم ساختن از آزادی با مهلت از 5 تا 8 سال جزا داده می شود. سود میاد. خواهشمندم از جای برخیزید.
аз номи ҷумҳурии тоҷикистон суди ноҳияи зафаробод вилояти Соғд парвандаи ҷиноятӣ нисбати Хайруллоев Умар Шукурович дар содир кардани ҷиноят бо моддаи 200 қисми 2 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо баррасӣ намуда, далелҳои дар парванда ҷамъовардашударо таҳлил намуда, баромади тарафҳоро шунида муайян кард. Бо дастрасии моддаҳои 332, 336, 338, 339, 341, 344, 347, 348 ва 359 Кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. Хайруллоев Умар Шукурович дар содир кардани ҷиноят бо моддаи 200 қисми 2 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ бо ин қисми модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 7 сол бо адои ҷазо дар колонияҳои ислоҳӣ дорои низомаш пурзур таъин карда шавад. чораи пешгирӣ нисбати Хайруллоев Умар Шукурович дар ҳабс нигоҳ доштан то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм бетағйир мононда шавад. муҳлати адои ҷазои Хайруллоев Умар Шукурович аз 14 январи соли 2018 ҳисоб карда шавад. далелҳои шайъӣ 345 аз 174 грамм воситаҳои нашадори нави ҳашиш ки дар амборхонаи раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд нигоҳ дошта мешаванд, баъди эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм нобуд карда шавад. аз рӯи ҳукм тарафҳо метавонанд дар муҳлати 10 шабона рӯз аз лаҳзаи эълони он маҳкумшуда Хайруллоев Умар Шукурович бошад. дар ҳамин муҳлат пас аз лаҳзаи ба ӯ супордани нусхаи ҳукм ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди вилояти Соғд шикоят ё эътирози кассатсионӣ оваранд. раискунанда Дӯстзода имзо. марҳамат шинед. судшаванда Хайруллоев, ба шумо мазмуну моҳияти ҳукм фаҳмост? фаҳмост. инчунин шумо ҳуқуқ доред бо протоколи маҷлиси судӣ шинос шуда нисбат ба он эродҳои худро пешниҳод намоед. маҷлиси судӣ пӯшида эълон карда мешавад.